cevap bergen. Mına reklamanın bарлığın mindetsiz hürmetmen ve bütpanlı şığın ödeyilsin. Şığınlı koysun deydi var. Sol ayrımға men Almatıda bu жерде bizim Zagıra, сол кезде Zagıra'nın mağın жасаған қызметіне мен өзімнің дүкеніне bir косточка атаған болатынмын. Ал осы біздің юбилейімізге 20 жылдығымызға ат салғаны үшін жаңағы косточканың юбкасы пайда болды. Двойканы Zagıraға табыстаймыз. Senin üyenin bala gezimizde kanca çay içtik, apanın meyrimini gördük, mahabatını gördük, sonunda hürmetli cansın. Sağan